Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Daising kro hempen barjui non puanta ahem kacilele dada pothak ahematum theklongo pangalingta nang birta thapusi ahematum pen kachuning report. Dokmoka police station ke paro paklong kam mati bhelughat merok kro arongomikar theat kro lapen basa kilingpi atomasupo daising kro kedam tang bom tiani mati therepo ni phainer kepani ahempen barjui non puanta hem chelele datki ajok aik adonarap lapen apia puatum kamatha kisum kidopon lasi alama puthak kepacitak jia phan pura pherang ke atum aphan chohangsi pherang ke atum adim pale damlo lasi ahematum pen lam thike chipaklang ponate pulote nepo daising kroke ilitum asunra kamatha jakong kidu o puabang kali pusi ningjepon lasi komadane atum jongsi theklonga bangaling setame arenga hu paso sederra nang birta ikthapusi ahematum pen kachuningri pedopon athela bangso aoso ke aphu kamatha kepleng o kali lasi madu mune atum setame theklong lapen kopine pulote arenga hu setame papho phidatsi kemeji athe aphu kamatha bang aja kong kadure to kokposi pherang ke atuma phan birta nang pachini do lasi komat ni atum jong si theklonga bang do pulote phone number 8099970509 alo nang birta ikthaposi tuning report alang litum pinang an adona raba hem to an jerpo jerpi do an along setame chiridam etlo bonta dakke bang vi pusaide lasi theklonga bang aling setame nang birta ikvek thapasi a hematum pen abatai batai kachuning ri pedopon news report aroning tikathar Karbi Anglong news Rang kita umpana coba alam tegel apa hello ini nili ik tum hemtun alang la umpan kita dano so desinkro ada wam lo alang li pu mental hoi pena jok hempen barjui po anke lason hembang vidati si itun ta keso celang bom lo tespunon na mechi pon bom lo dowai tame pi bom lo sta dowai nang chopi pe dat titi pena jok se ahut pen ke misen po ahut pen ke ako lason dam thu tabare titi masih hemchi bang thu yui titi masih ni non tum la atarik pen bang ke alang ni tum alang li atarik pen bang ke hempen barjui lo sta pini antame alang hemchi bang vedet lasini tum jiri bom lo masih theklong ledet lasi theklong ba ling sta me nang da pachini tha posi chuning ri lo Ta ingin lu. Sawa. Ang kepini la phang kyang no. Ni tum ke phake ni le hamaso. Tarin kapen ang theklong da dal. Laki pam hat kan pu alang kan ye bang ke ni li bong lo, ni li bang ka kleng si lo. Laki tarin kapen wo chok na puta che theklong le lang. Tumi mun di ta tata kapala motorcycle hon truck sini do motorcycle paling kiri tumi nar sini lo kiri tumi ta long li laki la kene sar tum pan ke palo thek lo ma ngan link sitame bola dak phone number do ji la so phone number pa nang lu tha thek long lu ko te nang lu kan mo ni tum ko tho nang ting tum run po la ton Karbi Anglong tum tame person ki chop phake la ili sopo bang si tanya ke bani pen hempen dam jui lo amasi long det lo chiri pom pe chelong det lo ko son se la ni ri pitha lo ne thek long bang lim seta na hok le do seta la phone lum bor long penang pali long tha MLA Dorsing Rong Hangaphan Kohora Ingleng Pathara Rada Tumpen Kachoro Lakhain Kore Trok Duarbagri MSC constituency ke Paro Kaziranga National Park Pen Chihoi Lok Kohora Ingleng Pathar Anparta Golaghat District Pen Inter District Aduya Khoyalong Amat Kuti Pho Atangka Panongsi non kilometer plira achitim Atowar Kaselambom Theklongsi Hakopen
towar ka be pen kisung ke phopen non ki jok ke long opo jasmet pet MLA Dorsing rong hang aphan hada kidu mati ingleng pathar arong asar romes tokbi lapen rong ra tumpen kachuru kapajer lapen contractor dhan sagar setami bangso towar ningka nisiang bong patang ponvek puputa nilitum apherangke athengno lamchak nang chepidu Kardo ma Francis nalatum ke bang pot si ni tum nal tu panang ka japai nang ko bangke athepi lamang ke ningkarong ni tum itu peneng sengkana long manene tum han kilometer pli towar nangapi ye elitum kaching hon dorsing rong hang alang li ke mang pon bat ke matha pon ke mesena jai ni mate Dr. Tuliram rong hang sar pen ke ding ke do ana pan alang tum jitu ni tum akemang akemata nang ke papling pi posidi alang tu man kacuruji posibi pini nang tum apa nang coba pot ini konsistensi ke duar baguri konsistensi ingle potar sentang tok bi dap tu mana lake kohora jeep safari counter tu ni tum dak sentang tok bi arongan kilometer pli nanti lah so towar kilong pen nang tum ningarong pik la puson dulu mah ni tum mana ningkarong ciputek mana cipun epin ningkarong son si dolo nasi ni tum budi pak pipin pen sudah meje do sador sing rong hang la alang li itu lah suatu war naga selampi por bangke ni tum rong si pen dame alang li pan suri kardom mate akirup pi pajar pon lo na so kon mana kam paklem bangke alang li litum iglo mana don sagar sodori alang si non aso kam mana do desang se pin pen non kilometer ke thom an non ke klem tang boleh pudat tamelo ini alang lagi cicak kating ke ngene laning kan siang bong patang ponji pus alang lagi cicak pot apa alang lagi mitang ta do desang se ani wang tame cewang si celang dong tason dolo ladak bangke kilometer hini bangke mana la black topping lo kan kilometer hini bangke paper block si piponji pusi alang lagi kontraktor ahin pentamin itu panang than Maisam rongorat men dipali rong pharpia phankar chomai pamanpon West Karbi Anglong Duaram la constituency ke paro Maisam rongorat atum pen dipali rong pharpia phan karchupon Wothat lang solong kidu Maisam rong pia rong maker Joy Singh rong pharlapen Rojani Bepi asupia klengsi dipali rong pharpi Karbi Anglong pen Assam University Silchar along MSc Geography subject along first class mate gold medalist anongi kachapalong dun theka jok rong isiara da tumpen Maisam ME school pathua klamalong karcho mai kedengpon sonsi alangli phan karcho pon sarim be XEMKAC laben president Karbi lamedamai nijanglongri ammai Mongol Singh Teron laben rongarat kethekeding asar theatum chelang se dipali rong phar pia phan archo pono Sami Dipali rong pharpi alangli bihek pen boy thalang so JNV mati Jawahar Navodaya Vidyalaya school pen se class 10 an chepo undonlo so pen aphit HS angdeng abang alangli JNV tin sukia pen se chepo undon thulo pothot BSc angdeng alangli Guwahati Chris Jyoti pen se chepo undon pen non MSc abangke Assam University Silchar pen chepo undon si first class mati gold medalist chepalong dunlo Sat langki undon dipali ahin pen kaning je pona tengki nono wiki miatum do ana phan pusitami apia puatum chilang dun chet pen kachali claim somaratum pusitami apia puatum alam patipek pera kachali anathu pangno pon pen charlie pon pamikanang ji la ando tangti moi iprangke wang jilang arni abang apia puatum aphat nongmi wan pipo lapen Karbi Anglong ara tum aphan pusitami atur kimi dopo Borthalpan Priyanka Balmiki Karbi Anglong News. Pili ada palir atau pi ke dak Maisam arong asal lo. Ke alang li dek dak jamu dak ke tege ke alang dak ke kecali angkang tentang ini ada alang li olakan angkang pen first position atau gold medal MSc lang ke pelongkong. Redom laso putar si rong isi bersama orang lain pun.
ini ni alang fan kacu program deh polo di tolong sih sampai alang dengan kali ke dak rong suara fan anong nam mereka ban pinter lah masa rong pi arong apalah kali Karbi Anglong asal makang masanya orang di sini misal anong mereka ban pinter pot anong fan ling karong kehok atau kacau so program kita ni kita polo masa arong rong super Katelanan itu bikin itu masan nanti temen henteng kisi. Kalau kini tu kan ini lebang so program mata ayah dia mata amai long pergi langsung sini tu kerjakan tu. Jadi ngora dia nak kai sedang obek dia tu ke awinya tu ar ke dalam aku pedang tu. Kita thap tiga thap ke lok ke dalam thap ke dalam tu lah hai kalau obek dia tu tak pernah ada. Si ngon tu dia sama pen tu ke pot ke dah lo. Dia tu mesela tu var ke dalam longi dalam saya pan baca apa yang suka malong pet. Tapi aku tu kelang dengan kecari dan kecelong don ketan temu pen celok ya. Itu okey kelele keklem thap atau apa lok konte keter kahap pesane sebab pe kroisi misalnya tu orang long lagi. Lalu ini lalu pelirong parti panle untuk kacau polong kosong saksi. Sekarang ni orang tu sama orang sama duduk di pelak pon bor bor tu perlu keluar. Madu sama lason anong ni mada seorang kawan udah dia lama be. Lalu masih di pelirong parti ke isi example isi atuar kerja pola banglo. Si alang li sampai api apa dah tu orang si apa si soal ke sama tu sini. Kalau soal ke sekarang bung bersama di paling bangke lahai je paling tu bersama sakit pilpen. Alang li polisi yang le unagi teknologi mesin itu agak masa pen. Alang li polisi bom pen. Ini dia angke isi mesin anona itu terbiar lokal pada bang pilot. Langsung nanti nanti tu dia orang itu bersama itu alang lilong kecuali dengan kenal sot angka puasa akrong bang donut abenot lalu lama kenai bang ke kecepatu kecepatan kebun ibang si aku pelalang lalu rasi angka puasa do tu bisa berbahasa kerang boleh prote lasonan andeng balasonan saya buat ini lagi kita angka puasa terle lasonan anong ni lasonan ke misalnya saya keluar di pada kali ebat ini dia pada kali pada ini tu kamatha itu bintin itu kabur itu kabur itu betul kepala along si jasa saya pakai lampu lalu masih langsung asal itu melalui dia tu sama langsung sentuh ke alang di tengah tu akhir tu nampak jumpa kita ada saya kalau itu marat itu marong dia pun alang di